mi fatafatoch mi rong meiri sire yue mamasi bue torong non aciarinis gerai seri kapasen kot yue wal ciari ai bue ako popuetä te ai netir kirisho e porai wari ti kot ren ei barai be pecakun mi sapuerare fangerigich e vi feyetchu gerigich par feyetchu nore krar gerai kirisho ren atom marugogoch puri ei chak popur pogich yawan tu vich pusiboe masowan nore krar biru serutja yue siapar papa atsi popara toura para skapok fiti tiro Eba super wari deiten eba kich seri sebatske biru serutja rengko chorogang abi ratskara tori viratskara be buich arwa me fabun atskapong murinda geri gebi nari derat sabon Jesus Christ we abi sabat abi verisin mari ti god kirisho geri go sun mete gabung mara chhe si popuetä chhe sa toro we buiche vi introduceri kich pui watte ngan kökkön wari ti god kirisho geri god I pargeri kiche invitation riga par invite diri kich pusi popon etto pos so pachi geri kich puri ei reti ben god geri kich merisi amen ei reti par ku kich merisi choragang geri wa kich boy age of non Christ Jesus we ei popusi boy kirisho geri god ren angko takot angko tegiek kirisho bafis afisiat popuetä angkot kapas ngerigich ya parai tiga rigich puriei neti pan nanoiro araban Jesus Christ tufan so meri siri we subacak kirisho geri yue ifau subi veri sin nore rar gerai chari gar ra bacak kirisho ya chari ga ifau subi amen praise the Lord. Semua baca kupusi eto si fengeri aban kot ni bara ya. Mari ti god. Wasi pada torong non. Aciarinis gerai. Marang kot kabas. Ausumete kau sumet seba cewe. Aferai tigeri kich pusi poe anneari. Aciarinis gerai wa makna poge Markus. Sapuregon. Bagi si fake moru geri ibe beru ke poraus dari Asia rom ei sapsire popun mewewen apa takut epan moche pugit si popon kapas fera sekisin nöün ei teksi ga ei poraus nari dari kerai dari boria ko te potogori pare feyechu nari gran meri oria ko te pan moche re bokka pas ngeri nari rari kerai pusit chokpon nga kya bete ye achi terap siya boche sipwe mato geri achennya rabet ka bochen ipo fer goru ira rai terap met ka bochen ipo fer goru ge yaro Jesus met ka bochen puri ipo fer goru yoga ipoe oporendero nando bikara baiben opo usara pun beri apoe sakko feset siakun nando skara baibe pogai roi bi par beri abi oporo bi chore oporendero yoga ipoe sotiri de anya safari geri kich ke wogisin ara fake moru wogisi fake moru yo sumeta basa kaburin Jesus meror ke chon ke tori Jeriko. Erupora towu seri fiti mwichen aramas mi chomong Partimeus Nöün Timäus eba chun mi tütüngor lifangan momot lepekin
Iwa rupera rongorong Jesus ewa Nasaret feito popuetä kökkö. Jesus Nöün Tafit Kopwe toge. Iwa chomong aramas rasong ngeri already poe faro. Nge karapara an kökkö Nöün Tafit Kopwe toge. Nge Jesus saura apasa. Opokorado. Iwa raker yowan chun already Kopwe cipiro popuetä Jesus akoruk. Iwa Partimeus apuritati fan sekit amote tawa fe Nöün Jesus. Iwa Jesus already bet kawachen iwa rongorong. Met kawachen iwa rongorong. When chun rapperu sense ngagu kawachen iwa kuramoi. Jesus already Kopwe fe no amnukuru kairisuk. Narawa cakatu rawan agiramman otta paraburin Jesus warawayan. Momot si potorong nan acarin ni sigerai wasa robot ngeri boy hari kis mo coba cari atek kiri sogot sebe non naridon Jesus naridi don ni te kia bi barama manggot ngai wace kita ike kari teromning mabuda semua te kia Madu warpuren ko pare gang en ko paruisen kapas nongang. Madu warpu ko pageri birit mati baksem. Warwewe non medicine minne bet si potogeri. Atau ran non awi kapas midi. Main got madu warpu ko pa kewe kapas ngeri. Ora kewe ko bisir par kurai. Ko par bisir parwewe ti no awi kapas. Ko para feyet chu geri chi. Ne basuk ne tipas me kiekich kich mi rongorong awi kapas le feyet chu geri kich naridon Jesus amen. Yo sumet sia anari seri kewe kisit yo sia sire bun porausen say and Jesus meron kewe chon fiti mwichen aramas nuborarra torong Kafetar warian, poropo fetang yeri Jeriko. Iwe mete mark bocere pa fetang yeri kitchnon makke yari. Pura rage nupwen Jesus meru chon tor Jeriko fiti mwichen aramas. Wa pura rage ra towu. Pura bocera fetau sun fefetarire. Wer fetang yeri Jeriko. Robotor not Jeriko iwe ra towu yeri Jeriko poropo rafot yeri Jerusalem. Ye usu fefetari Jesus severo ke chon Warupora rafetan fetar warian Jesus meru chon fiti mwichen aramas. Iwe warian fetar wan arbotorong not Jeriko after paro reven moyen chun. Wan chun ye waridan Partimeus. Metegar ferry me warian we kacek non peran. Iwa tütüngor nifagan. Tütüngor met feito chun. Tütüngor met aramas robotogeri geri. Sumete isian nari ben nari wagisi fake mori araburin Jesus meru chon rator Jeriko geru borar towu seri fiti mwichen aramas mi chomong. Partimeus seven moyen chun. Mi tütüngor nifagan amot lepekin. Mete siaro usirei moyen Evan moyen chun momot lepekin. Ebete kafir lepekin. Tütüngor nifagan. Was Jesus iber ke chorke fiti mwichen aramas fiti Jesus nevedan oreya mwichen aramas kesecek fiti moyen Jesus apar wewe geri emaga gerai naratsia par feito geri iwan go gerai amen. Rapar fiti Jesus faris segi sirei popul rapar moche por fiti Jesus warara robo tabora with Jesus. Wagisi fake me visu waru buan rongorong Jesus ewer Nasaret feito popuetä kökkö Jesus Nöün Tafit Kopwe toge.
Jesus Nöün Tafit Kopwe toge nupura rongorong po Jesus ewe Nasaret feito popuetä kökkö Jesus Nöün Tafit Kopwe toge non makeyen markei weye ceket aitigari kich pun nupura rongorong mi pun rongorong ei bui ceicer aramas refeter wareyan nge namakeyen luken kasi popasuknya di era puken nuk sabun ego maru wagisin irik meribu geri fake meruaru kira-kira wagisin kira pu kira pusipan sugi wa pusipan neari wabete nuk era namake yaren iwe nuporari wen a rogorong ipo chomong ipo rib pai por aramas iwe a capaces mete avis iwe ke aramas repetisises nevetan rai ready pusises ewe Nasaret feito sises ewe Nasaret feito iwe chomong aramas rasong nyeri ke aramas refereri pusises ewe Nasaret feito iwe lupwen ara rong mesirei posisi feito iwe kökkö Jesus Nöün Tafit Kopwe toge Jesus Nöün Tafit Kopwe toge iwe norare kiarvas rarong iwe rafir pakunu geri rasong geri iwe rai reri gebo foro eirabo ara rongorong purir eko aramas rere gebo foro keirabo puar rasong nyeri ngese stapiri ese gading mete wasia wajak par erewatte ge arabate irowan Jesus Nöün Tafit Kopwe toge iwe Jesus auro wagisi fake metu era Jesus auro wapasa opokerato yora kerio wan michun already Kopwe cipiro popuetä Jesus akoruk nupo Jesus auro mereire ke aramas iwa ready ke aramas opo parato yora porro rere wan yora rere Kopwe cipiro we rare ara kökkö dan Jesus ya bikkeji ese kökkö Jesus reran kökkö ya bisio geri Jesus fan no one ya bi war fiti keji netiban nagari nopugen Jeremaya rebetiu wagi sira ko maurigat apa sa puro opokirai puri kyage opokitai rerurusen aneru kebi we eu sure kökkö are wan ese kökkö rera kökkö Jesus naga kökkö Jesus rerurusen ron norun non netiban non ngasagasan pari ei kökkö ei paresin kökkö en magaksi popace ceberi posi sapcek ebusi awa chatsi bocaga basa Jesus fanso ratsi kökkö Jesus ngebi yoch pure megang fanso meri siratsi kökkö god ceceberi pure bo fiti aron norun non ngasagasat amen iwe Partimeus aburitati fansegit ommotete ofein oren Jesus iwe Jesus aireri met kawochen ipo fergoruk iye ewe terap ngai wato pure boi terap berke wagisin gachi arinis met kawochen ipo fergoruk ewan nubos aci sia nari ei nesen kayannya iwe tigari gitspun I ekacek momot lepekiran wabeta kafer lepekiran iwe tütüngor lifangan siabai wewe tibet sokun lifang eban muan mi orosoko sugare eban muan mi orterin weye beta kafer ya ceket to momot lepekiran iwe tütüngor sokun lifang ebe fish pure potogori pacak kurren potogori ari siron naburewe potogori feyatchu
meti ye poron nom non. Ngen noran meri anon nom. Igaria ekatütüngor. Geveri vi fe poror chorek ketoi we kereri usun Jesus. Kemi sire gevi yoren moen. Ida Jesus. Ngafer pat chomong ya otu vici be cikara. Seri arsawai. Meri be apoka porari ke kapasis geve ta feri. Apoeta ika bara wachon mero. Afer poran neroi aramas mi fe porusum. Afer pora fetara ko charabas mi ngai pechen. We kapasis Jesus sereri met kawacher puri pofor ngoruk. Jesus sereri met kawacher puri puri fangoruk. Ipogoruk purorom. Jesus sereri met kawachen. Pogai pogoruk. We were I ready. I wawacher ipokurai. He didn't say, I want food. I want money. Pogai popachakun. Ngai ready Jesus. Pogai wawacher puri pokurai. Wewen nyabi rong porau Jesus eh. Mi ke seri porau Jesus. Mi sirei iya Jesus. Met kawacher pogai pogoru. Ai wawacher pokurai. Eirifang Jesus e pogeri. E poruro seri eirifang meirisin. Eirifang miari teris seri da kurun meritoria ratu raben. Yechek neri yaren. Weirifang e pagi pu Jesus e pogeri eirifang. Epokoro ruset chu papan men non marawan. Pure eirifang e siakka eirifang e sieta torngeri. Epokerari ye nori fan so Jesus achuri. Aruku. Arogoro wararo kökkö Jesus. Arogoro wararo sia geri Jesus. Esa cekutta Jesus kreran kabas ngakutta Jesus. Warreru rusen erugam. Mati sapur fisu bagi sir fisu. Ai tigeri kispun. Arrobo tütüngor. Epor nifagevi. Repo kukut epor kurayevi. Repo fiti. Epor rasam. Epor suk ngeri. Weyau surei asa basuk ngeri ewan Partimeus. Jesus angeri bete lifangan mete arweires mete arosotcho. Mati yogo mei robaru. Epor ai tigeri kisporo feito abi veirisin. Ni weires kiso sotcho pugang ai paso gevi. Kökkö sotcho. Kökkö weires. Are ewan miari fan son meirisin nagatam. Was Jesus mi sirei, iai ware ranabuya. Jesus mi bon. Sirei bete osuko sukerei wan. Kafeya sirei wan kerei, kafeya sirei wan non mete si arogi kerei. Pura puera tei mete ye wachen. Was Jesus se puera sigeri. Si se vea pon moche si popor puera tei Jeriko met kote potogori puera sigeri gich. Amen. Iwe, meti wakoro ciari ben nore wagisin. Wagisi fake moru. Kasi poran nagari. Chon fiti Jesus. Puri ye biafat ngerok chor kewe. Fiti fagar mei bui jai aramas. Iwe aparo ciat si poparan nagari usun non nabure iwan. Partimeus. Nonna budai wan Partimeus iwa cek para fatageri kicusun en megang. Amen. Cek pan afatageri kicusun nonna bud en megang kage en megak si bafirata pusi poran nom nukun Jesus nukun God. Men non wesen en God e paguragich ngegich si poran nom nukun Jesus irawoi kage si boyei si paurusech. Irawoi kage si bori giri mi na para peci ker nigirikin miurus ngen noren God e poran nageri kich irar wesen on nabucirar red Partimeus. Wei pare beto chuapan moche pure megak si poran nageri bet nore nesen. Oruari we ekke chor fiti Jesus. Rese rafiti Jesus rerar moche ropo pare bet tapora urin Jesus suren megak kerek. Siapan mochen puki si popan fagora barawat si kasi popachan tapora urirat sabon. Ngeren nagari sakunon nom ekke chon fiti Jesus referi. Nupor raro ge sia. Raferi ereri ewan. Nupor are ware sia we. Mete afisi por ereri Jesus re Nasaret. Nupor ere ewara sia. Ngeri Jesus non mete Jesus e pari sigeri won.
Wan nagari usur bete ke chota bora buri Jesus re ye wa. Rasong nyeri. Siapa wewe di sakusong. Forora. Kapan met popun me wewe rop kerren. Ese poror neo ngoruk. Kau biasa poparen nagari usuran nabu. Jisa sire yabi. Kau fau sibi gedi pore baik kau cara basi. I don't know. Maybe a board fanson. E popor me irabe ti rats kapas gedi pore kau. Nge kits ya fer pot chata tabora budin Jesus. Wei bete is kote pan moche pure megak si poparen nagari. Ikia ke innocent vi fe por apply gedi barawats. Kia vi fe poror yakara si fe pore witi wawa. Ke safe serve fe nagari par kau cara basa. Wa fe yang ai proses fe. Ya dai wa fe yes. Wei ke sokun. Marai ke kiek ngun mi fer par wa to gedi kits pusi po nen nagari si pogura ben non innocent. Usunan na bure ke chon parantier puropotta pora bure Jesus. Rai boi ba pecer. Me rongorong geri aramas. Ko ba ir chatta pora bure Jesus. Yan nagari igura rore geri yewan. Rasong nyeri. Rai reri apa fororo. Rai reri sab kapas. Ko Jesus aferu ro geri. Apa parado. Pobete isi se wacere poerir. Irai norai kurok non marau. Irai norai kurok. Iei bete isi se wacere poai tigeri kiarabas. Norai wakan nari innocent. Kota por kurai benon. Iwe kota se cengeri innocent. Pokai posher feriten. Och popun mewewen. Heberi vior Mior yewe ko te pan mochere po pat fiti ye wambet ngami bevi. Tara segesin mete ko te pat kapas ngeri gitswor gerai. Esor meri bior popun mewewe an ko ngeri gitsai nesen. Put kitsi posher. Esa po yaksetet. Meri po pat or fat chomong men non marawats. Si po parusun usuri ek arabas. Siabai wiseri ek wis. Siapa tik pagich chatta pora burin Jesus. Ye beri apa fat chomok pagich. Chore reri arabas ke din kapas. Si pocong mo waro non faviri. Ere wik kapas. Sigira menoren araf ferngerien moen. Iwe kapas som. Ibu pufer kots benon marawats menorats ke faviri. Epo ye betots. Epo chokokor. Song. Wei kapas ko te pan mochere poe. Ekura gerigich mek kapas gerigich won. Pusi popon wow song men non marawats narat si fiti Jesus. Amen. Si popar wow at si popar eri arabas ke wow rawa. Ya bi feras pugit si pocan ta para burin Jesus si pofen. Yo wa feretto. Etto. Pusi poe agi fagan ye feyach. Ko te po gerigich. Isap cekagi, ngen ko paparagi. Agis merisi si babusi parbearan nagari, naun marawats, kay pau sud yan magang, narats tapora burin sisa si kerai. Ewin metot si paran nagari, usun on naburan moen, eban moen mi chun. Kagis si mi fer pakira bu fer kots, meri fet chomong. Kits mi fe chun men non marawats. Oru arbe tots, papar wache si popanen nagari. Esokun nigirigin, chatta pora burin Jesus. Mi cek chuoror, marawir reject diri arabas men norir. Jesus se wache pusi po feragi. Parato, erenen ne pari, yekera kits mi sirei. Yere se fetio non no fan. Kremi reject diri fat chomong. Irabo ye po feriten Jesus. Yori. Pari. Atora. Ek kapasan ni verat sabon. Ako te poeti, e poe feyet su gerigich. An kapas merisi. Amen.